مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها دا عالم پر جبین دا حبیب چمراشین بڑی شان پر یقین دا خدا کور حسین دا عالم پر جبین دا حبیب چمراشین بڑی شان پر یقین دا خدا کور حسین تخیص پر وشان تخیص بالوشان تخيص بالوشان تخيص بالوشان مدينة طيبة مخدن زما كيرانا لدي كور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها دا انوار سادار پراتا رب اکبر لادی کالی نبار پروزا برابر دا انوار سادار پراتا رب اکبر لادی کالی نبار پروزا برابر فیوزات کے دیرا فیوزات کے دیرا فیوزات کے دیرا فیوزات کے دیرا مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها صداقات کی متین ستیاران طول امین لپزار پردین لپوین و زمین صداقات کی متین ستیاران طول امین لپزار پردین لپوین و زمین دادا عشق واقعا دادا عشق واقعا دادا عشق واقعا دادا عشق واقعا مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها دلتا زڑا دا تصور آگیر مسلسل دا اسرار و مشعل یہ دکالی کی بل دلتا زڑا دا تصور آگیر مسلسل دا اسرار و مشعل یہ دکالی کی بل دغڑا کور میں خزرا دغڑا کور میں خزرا دغڑا کور میں خزرا دغڑا کور میں خزرا مدینہ طیبہ مخدن زما کیرانا لدی کور اشنا پکی پروت مو پیشوا تا دمین زکها
رانا لدی کور اشنا پکې پروت نو پېښوا د مینې سفر دغه ښکلي ناطق نوم لپاره اوازونه وړاندې کوي په ډېره مینه شمس الدین رباني او الحافظ عبدالقهار عاصي ریکارډینګ سنټر المقدس اسلامي سټوډیو لغمان انجینر نابغه افغان زموږ د اړیکې شمېره 0 1 1 1 0 1 0 8